Pozdrav svima, evo novi video vani. Je danas zanimljiv gost. Sa mnom je danas doktor medicine budući. Ne fali mu još jako mjesec malo. dana. Još mjesec dana, kaže, da bude doktor medicine. Dakle, sa mnom je kolega iz reprezentacije i suborac Marko Kumrić, ali osim što je vrhunski judaš, Marko je također doktor medicine. Uz to što je doktor medicine, također je primio rektorovu i dekanovu nagradu. Pa eto, to je više nego dovoljno da pričamo o temama koje su aktualne, vezane su uz naravno koronavirus, jer je to sada najaktualnije, pa da malo čujemo i struku šta kaže vezano za to, a da nije stalno Beroš, da čujemo i nekog drugog. Mada je dobar, ali treba malo promjene u njih. Treba malo promjene, dobro, evo Marko kaže. Ovako Marko, dakle, htio bih popričati malo o par stvari koje sad počinju izlaziti u javnost, koje nisu u mainstreamu, rubno su još uvijek, nadajmo se da će ostati rubno, ali Hrvati vole nekako te teorije zavjera i vole, kako bi rekao, neke stvari gdje ne moraju puno čitati, gdje im se nešto servira, a da je suprotno ustaljenom mišljenju. Pa evo recimo imamo sad primjer oko doktora koji su u stvari doktori po titulama, ali govore upravo suprotno svih doktora koji su u mainstreamu, dakle različito od struke. Tako da. Šta ti misliš o tome svemu? Kakav je problem kada neko ko ima titulu doktora javno kaže, znači suprotno stavu struke, to jest većini struke. I kako bi to mogli riješiti? Da li raspravom sa tih doktorima ili da li potpuno, ne znam, oduzimanjem titule ili nešto treće? Evo ovako, prvo za početak, kad jedan doktor to kaže, onda to, kad kaže nešto van struke, onda je to vrlo samodopadno. Zato što vi kao doktor predstavljate instituciju koja je samo, ajmo reći, glasnogovornik vaše struke. I sad, ako neko iznese sam svoje mišljenje, ono praktički ne znači ništa. Jer vi, da ste najveći dobitnik Nobelove nagrade, ne znam nija čega, dok vi niste dokazali svoju tvrdnju, ona ništa ne vrijedi u znanosti. Ali kome vrijedi? Vrijedi ljudima. Dakle, njima je najbitnije da su čuli doktor, ovo drugo nisu, dalje nisu ni čuli. Najbitnija je titula. I sad je neko izjavio i sad je to tako. I to je po meni vrlo loše. A što se tiče kako bi se to moglo riješiti, pa te ljude ne možete izbaciti iz struke zato što najčešće oni i više nisu u struci. Oni su nominalno doktori, oni već dugo ne rade, nego nađu tu svoju grupicu ljudi koja nije zapravo ni grupica. To bude po nekim grupama i 100.000 ljudi. To vam je ekvivalent Pernara u politici, su vam ti doktori u medicini. Eto. Ne znam da to malo ljudima približim. Tako da, ja kad vidim naslov, poznati naučnik je zalijepio plesku cijelom WHO-u, odmah ni ne čitam zato što već znam kakav će biti sadržaj. Da će biti nešto wow, a zapravo bez ikakve znanstvene podloge. A koji je problem sa tim WHO-om ili World Health Organization? A gledajte, to je organizacija kao i svaka druga. Nije ona savršena, ali ipak ona predstavlja tijelo u kojoj su skupljeni više manje svi doktori svijeta koji rade istraživanja na 100, 200, 300.000 ljudi i oni pišu preporuke. Tako da odvojiti se od njih nije baš uvijek pametno. Normalno i oni će nekad biti u krivu, ali kad bi bili onoliko puta u krivu koliko ti veliki doktori govore, onda nas ne bi bilo, ne bi bio životni vijek duži nego ikad, ne bi imali manje zaraznih bolesti nego ikad. Niti bi smrtnost djece, dakle, bila manja nego ikad. Tako da, evo, ja ne znam, ako i postoje neka ta grupa koja vodi cijeli svijet, onda očito ga dobro vode. Dobro, da. Htio sam onda sad da se bavimo, nećemo sad pričati o tim doktorima u političkom smislu, nego ajmo se baviti konkretno što oni pričaju i probati to
približiti laicima. Znači ja sam laik također, pa bi volio recimo od struke čuti laička objašnjenja za stvari koje pričaju takozvani doktori koji, evo sad već smo pričali da nisu u stvari doktori u smislu, osim u smislu, stručnom smislu, osim po tituli, jer su nekada, mislim, završili su medicinski fakultet. Završili su medicinu, pa što su mogli završiti pravo ili bilo koji drugi. Jasno. Dakle, imamo konkretnu izjavu da je koronavirus slična gripi. Koliko je to, mislim, evo sad ovako. malo je... Dobro, ajde, evo ti pričaj. Evo ovako, dobija sam odmah osip. Dakle, koronavirus veze nema sa gripom. Ni po čemu. Niti su iz iste skupine, dakle vi koji za životinje i biljke imate one klasifikacije. I tako imaju i virusi. I ovaj od gripe veze nema sa ovim od koronavirusa, to je broj 1. Drugo, smrtnosti nije ni približno slična što mnogi govore. Zato što je smrtnost gripe otprilike 0,1%. Dakle, to je 1 zaraženi na 1 umrli na 1000 zaraženih. A s druge strane, koronavirus ima od 1 do 2%, to je dakle 10 do 20 na 1000 zaraženih. A to je 10 do 20 puta više. U Italiji imate čak 7%, ali znamo da je malo specifična, pa ćemo eto nju za sad izostaviti. Znači, to je 10 do 20 puta. Jedino po čemu su slični i zbog čega je na početku i došlo to slično gripi, je zato što ti simptomi koji obično za većinu virusnih bolesti su slični, a to vam i oni u medicini se zovu flu-like symptoms. To je ono vrućica, bolovi u mišićima, više ih zna prosječna majka. Tako da... viš, sad na tu temu, našao sam od tog jednog isto takozvanog od tog doktora sam našao da je on onda pričao da i kod tih testova, sad sam zaboravio PCR testovi, da kod tih testova da u biti oni su kao, tako sad priče, ja sam laik tu, da su univerzalni, da oni samo gledaju po tim nekim da li simptomima ili po ne znam čemu i da u biti oni će biti pozitivni ako ti imaš prehladu i ako imaš gripu, a ne moraš imati nužno koronu. Koliko, mislim, možeš to malo razjasniti? Evo, ako mogu, dakle, ta izjava nema ni malo smisla. Zato što ta metoda, PCR, zapravo je real time, RT PCR, ali da sad ljude ne pilamo s time. Dakle, ta metoda ima, evo sad ću ovdje, sam baš izdvojio točno koliko ima, osjetljivost od 80% i specifičnost od 98%. Sad ćemo objasniti šta to znači. Dakle ovako, specifičnost od 98% znači da ako imate 100 ljudi koji nemaju koronavirus, njih 98 će imati negativan test, razumijete? A samo 2 će imati lažno pozitivan test. A s druge strane osjetljivost od 80% znači ako imate 100 ljudi sa koronavirusom, 80 će imati pozitivni test, a 20% lažno negativni test. To svaki test u medicini ima svoje lažno pozitivne i lažno negativne rezultate i trudimo se da su šta manji. Ali evo ovako da još približam malo ljudima, iz ove vrijednosti se može izračunati kad dobijete test pozitivan kolika je šansa da stvarno imate virus. Ako imate test pozitivan, jer recimo ja imam test pozitivan, ti negativan, 65 puta je veća šansa da ja stvarno imam virus nego ti. A ako ima negativan, 4,5 puta je veća šansa da je stvarno negativan. To nije tako malo. Razumijete, kad malo približiš te broje, ljudi ne znaju baš šta je osjetljivost i specifičnost, pa sam zato malo izračunao ovdje. A ok, zato imamo tebe, da nam objasniš to. Dakle, stvar je bila u biti pričanje oko tog PCR-a da tu se postavlja, odnosno priča se o tome o tim kao lažno pozitivnima. Evo recimo samo da, prošlo te prekidam, dakle onaj njemački doktor, zaboravio sam kako, on kaže da je osjetljivost 50%, šta nije ni uopće istina. Dakle, osjetljivost je oko 80%, ovisno, nikad to ne ispadne. On je rekao da pola testova ispada je lažno. Ali mi imali smo slučaj i mislim da je čak izlazila neko doktor, da li sad ne znam, neko iz stožera je pričao da je jedan bude, oni u biti iz bolnice ne puštaju dok ne dobiju 2 testa negativne, ali tako? To ovisi o puno više faktora, ali eto, u nekim slučajevima da je.
Vi Znači, hoćete li ga pustiti iz bolnice, ovisi i o kliničkoj slici i tako, malo je to složenije. dobro, da, naravno. Mislim, među onima one prve nisu puštali dok nisu imali dva. Sad vjerojatno puštaju zbog... Ovis koliko ljudi imaš, ako ti je puna bolnica, pustit ćeš ga čim se osjeća dobro. Da. Jer je bilo u početku, mislim da prvih 5 je bilo da moraju dobiti 2 negativna testa za redom i onda ih se pušta kao van. To napraviš 2 kako bi riješio se ovoga što imaš tih lažno negativnih rezultata. Znači, to je u biti taj lažno negativni. Kao. I samo da se ispravim, ona je reka Njemac da je 50% lažno pozitivnih, jel? Onda bi to bilo specifičnost, znači još gore, znači nije 50 ko što on reka, nego 98. Eto, samo da još dođemo. I onda ima, moram reći još, ljudi imaju različite teorije i te teorije se razlikuju ovisno o stupnju obrazovanja i razumijevanja. I sad recimo imaš po meni na najnižoj nekoj akademskoj razini su ljudi koji povezuju koronu i 5G i takve neke besmislice. Međutim ima ljudi s ipak malo većom razinom obrazovanja koji onda kao ističu neke paradokse za koje stvarno trebaš znati dobro i medicine da bi ih mogao kao debankat. I sad ima taj recimo šta kažu da nećemo znati koliko je ljudi zaraženo koronom dok ne budemo radili serologiju na virus. A serologija je zapravo traže se u krvi protutijela na virus kao reakcija organizma. I sad volio bi to razjasniti ovako ako mogu. To je zanimljivo sve. Već u nekim dijelovima svijeta se već počela raditi serologija, odnosno većini, međutim nije još do svugdje došlo. Jel? Onaj test što govore u Americi, onaj od 15 minuta, on je između ostalog serološki test. I sad, iako oni kažu da ti kad napraviš PCR, znači samo prisutnost virusa u tvom brisu. I to je istina. Ali ako imaš simptome i ti si dokazao virus, to je u medicini se računa kao jednako bolest. Ako imaš nekoga koji je suspektan da to uzrokuje i imaš simptome, onda je to valjda to. Jer mogli bi tu logiku primijeniti za svaku bolest. Vi kad se odete testirati recimo na HIV i recimo test dođe pozitivan i kad nemaš simptome rećeš imam HIV. Razumijete? Da. Hoće reći serologija ako pokazuje odgovor organizma. Istina, ali moga organizam istom to logikom odgovoriti, a da ti imaš simptome zbog skroz nečega drugoga. Ali zato ima ona poznata izreka. Ako izgleda ko patka, šeta ko patka, onda možda i je patka. Tako da ne treba nekad tražiti previše. Ljudi ulaze u neke velike dubioze beskorisno. Zanimljivo je recimo isto, ajmo reći na tragu je toga, kolika je u biti kao ta smrtnost. Jer sad taj isto jedan doktor je objašnjavao kako ljudi umiru s koronom, a ne od korone. To je dosta ovako romantička, jako zanimljiva izjava. Jer kao on je onda kasnije povezao, samo da završim pa onda ću ti pustiti riječ. On je kasnije onda povezao kako je onda po toj logici, sad možda se to neće svima svijet, Ana Rukavina nije umrla od leukemije, nego je umrla od prehlade, jer se ona prehladila prije nego što je umrla. Sad, mislim, koliko je to, mislim, to usporedilo uopće, kako to, mislim. Određeni broj bolesnika sa koronom će umreti zapravo od bilo koje infekcije. Umrli bi, dakle, ajmo reći, od obične prehlade, to bi, evo, rekli bi neki s leukemijom, nešto. Ali ljudi ne razume da ljudi koji umiru od korone nisu samo ljudi koji bi sutra umrli. Čak šta više, većina ih nisu takvi, nego su ljudi sa kroničnim bolestima. Ljudi misle ako imaju kroničnu bolest da to sutra umire. Nije istina. Primjerice, oko 20% ljudi ima visok tlak. Koji je rizični čimbenik za smrtnost od koronavirusa? Pa nećemo sad baš da će 20% ljudi umreti, tako? I isto i sa starosti, pretilosti. To su sve neke česte bolesti, tako da nije to neka tamo populacija od 0,05% koja bi svejedno umrla sutra. To je 30-40% populacije je rizično. To ljudi ne shvaćaju. Tako da po meni je to samo loša logika indukcije, znaš, ide uzeti dio pa primijeniti na sve. Nije baš tako. Oni uzimaju mali dio i misle da je to sve, a nije. To je važno. Ja imam alergijsku astmu jer sam ja onda u rizičnoj skupini.
Pa recimo rizičniji si možda od mene. Ali dobro, eto, ne pušiš, pa ti tamo si se izlivela i imaš 30 godina, 25, koliko že. Danas ti od 25. Ima ni ja skoro 25. Da imaš i ti? Ja govorim, ima ni ja skoro 25. Aha, kako? Da. Dobro, što sam još htio? Vezano za lijekove. Kao prvo vezano za cjepivo. Mi imamo taj sad već dugo opjevani imunološki zavod koji sad ljudi opet prizivaju. Nećemo ulaziti u politiku oko toga kako je to propalo, šta je tu bilo. Mene zanima stvar, recimo, koliko je realno da mi, kako su bile izjave, da mi sad možemo izumiti cjepivo za koronavirus. Općenito i koliko su naša cjepiva i koliko je imunološki bitan u tome svemu. Pa jel bi moglo to malo razjasniti? Možem. Pa evo ovako, na svjetskoj razini ne bi bio toliko bitan. Znači ne kažem ja da u našem imunološkom zavodu se ne bi moglo razviti cjepivo. Ali da sad baš zbog izostanka našeg imunološkog zavoda se neće napraviti cjepivo je glupost. Dakle za prvi SARS koji je bio tamo 2008. godine, čini mi se, koji je sličan koronavirusu, nisu se uopće uspjeli razviti cjepivo. Ni sa našim imunološkim zavodom, ni bez njega. To, dakle, hoću reći, a to jesu li, recimo, dosta tih teoretičara zavjera kaže da bi cijepilo svoju djecu, da su napravljeni u našem imunološkom zavodu. A to je apsurdno, zato što da bi vi cjepivo plasirali na tržište, on ima kontrolu, a onda ta kontrola ima kontrolu kvalitete. I slučajno sam preko nekih Facebook grupa i došao do jednog gospodina koji tako zove se Stribor Marković i piše tako te tekstove, onako vrlo su čak zanimljivi i on onako je zapravo dobar za ljude koji imaju razumijevanja, a imaju neke sumnje oko određenih dijelova. Evo i on je recimo radio... Dobar dio publike, da, ima. Ali on je dakle radio kontrole cjepiva. Tako da ono... Da, vidiš. I baš ima njegov tekst, evo mogu ti ga i poslat, o tome kakva je kvaliteta cjepiva. Napravljeno. Teško napraviti cjepivo za ovako nešto. Ovako, za svaku je bolest veliki izazov. Ovako, za svaku, prvo morate, to vam je sistem pokušaj pogreška. I sad, i svako cjepivo je vrlo teško razviti, ali na kraju se za većinu bolesti se uvijek nekako uspjelo do sad. Mislim za većinu, nisu za sve, ali ono. I evo recimo za taj SARS nisu uspjeli, ali i da danas, evo recimo, nas dvoje ovdje skuhamo u loncu cjepivo, to bi trebalo proći najmanje godinu dana dok bi se ono istestirao, prošlo sve te faze kliničkog istraživanja, jer ne valja žuriti. Zašto? Evo, je jedan primjer sa talidomidom. Zbog pritiska javnosti, taj lijek se koristio u... Što je talidomid? Talidomid je ovako, dakle to je lijek koji se koristio za trudnice i plasiran je na tržište pod pritiskom javnosti jer je bio dobar, čini mi se za mučninu, nisam siguran. I onda su ga brzo plasirali na tržište i šta se pokazalo? Trudnice su počele dobivati dicu sa fokomelijom, to je ono kad ruka izraste iz ramena. Znači vrlo ružna klinička slika, a sve zato što se nije pričekalo dovoljno dugo da se vide nuspojave. I otad medicina baš i ne žuri sa objavljanjem nekog, rađe će pustiti da određeni broj ajmo reći, ljudi podlegne, nego da naprave takvu vrstu greške. Ista je stvar bila i s još nekim drugim lijekovima, primjerice ovima za dijabetes, pa su ljudima zativala srca, a tu su čak pokušali to zataškati, tu je cijela neka priča nova oko toga, da sad ne ulazimo, ali uglavnom ne valja žuriti s time. Jasno. Je li onda, možemo reći da je liječenje korone i dalje u fazi pokušaja i promašaja? Ili postoje neki već lijekovi koji su, ajmo reći, ovako, poznati, koji već su provjereni, tako reći? Postoji određeni broj lijekova koji se pokaza dobar, međutim još nije ušao u široku kliničku primjenu jer nema još dovoljno dokaza. Zato evo primjer je taj antimalarik klorokin u koji je stvarno pokazao po radovima, dakle ne po čarama, barama, dobre rezultate, međutim ne možete vi tek tako ga uključiti u sveopću primjenu dok nemate čvrste dokaze za to, jer nije to bezvezan lijek. On ima određene svoje nuspojave,
Tako da također treba biti oprezan. Međutim, čini se da hoće, dakle, uđu smjernice. Također ima još nekoliko i drugih lijekova, to ono što se spominjalo za AIDS i za slično nekih lijekova, ali za sad je najvažnija simptomatska potpora, pogotovo imati respiratore. Jer vi imate 5% ljudi koji morate staviti u intenzivnu njegu i velik dio njih treba respirator, tako da to je najveći problem koronavirusa, veliko opterećenje na zdravstveni sustav. Da sad odjedanput dobe 100.000 ljudi koronu u Hrvatskoj, dakle 5% od toga na respirator, mi nemamo dovoljno kapaciteta za to. I to je problem. I kad se uruši zdravstveni sustav, urušit će se puno više nego apartmana koji se za sad, damo reći, urušili zbog karantene. Da, jasno. Znači, taj video što je bio taj Njemac, on je pričao kako su biti smrtonosni ti lijekovi protiv malarije. I da struka to radi zbog neznanja i zbog straha. Ovako, svaki lijek... Da liječi Italiju, mislim da je za Italiju on konkretno pričao, da. Pazi, svaki lijek ima određenu smrtnost. Nisam siguran kolika je točno smrtnost klorokina, ali mislim da nije prevelika. Većina lijekova koji su uopće pušteni na tržište morali imati vrlo, vrlo nisku razinu smrtnosti, jer inače ne bi imalo smisla i dati. Dakle, morala bi bolest biti puno smrtonosnija da bi vi dali lijek koji je uopće dovodi do smrti. Recimo, lijek koji u svijetu najviše dovodi do smrtnosti su ibuprofen i paracetamol koje možete kupiti sami bez doktora. Tako da o toj smrtnosti, dakle, samo kaže, nije sam lijek nije bezopasan, ali ako će vas izliječiti, to uopće nije problem što se tiče njega. Nije da ga se zbog toga neće još koristiti, nego jednostavno treba imati točne dokaze. Vrlo jednostavno, u medicini se što ne radi bez dokaza. Jasno, da. Koje su onda još nepoznanice od korone? Pa ovako... Sad je ta faza što se zna da se ne zna, to bi rekli meta znanje. Ovako, ima, kad pogledam, novi je virus. Ima puno nepoznanica. Evo primjerice, neki kažu, mislim van znanstvenih krugova, sad to kad dođe lito, to će nestati. Dakle, to se uopće nije pokazalo. A hoće li neka bolest imati sezonski karakter ili neće, vi morate vidjeti. Vi možete pretpostaviti s nekim istraživanjima u laboratoriju, temperature, nešto se to i zna, ali vi ne možete znati kako će se on ponašati. Najvjerojatnije neće zauzeti sezonski karakter, nego ga treba ugušiti. Primjerice, evo prva ta SARS epidemija je ugušena karantenama. Ima i SARS, taj SARS ima još veću smrtnost od korone. Mislim 10%. On ima smrtnost, ali manju zaraznost. Manje zaraznost. Kažem, to je i Rudan pričao o tome, on je pričao kako je ovaj virus u stvari mutirao tako da ima puno veću zaraznost, a puno manju smrtnost, da. Tako nekako on to priča. A ima, na dnevnoj bazi se sigurno velik broj virusa razvije, mutira, ali jednostavno ne dođu svi do toga da dovode do bolesti. Ne svi, nego vrlo rijetki. Evo, kad smo imali zadnju epidemiju nekog ovakvog virusa. I onda ljudi, šta Kinezi jedu šišmiš? Evo, sad je najveći problem šta Kinezi jedu šišmiš. Sad je na kraju ispalo da nije šišmiš, nego ljuskavac. A nešto, sad uvijek. Kao armadilo. To je najvažniji put širenja. To svugdje se može stvoriti tako. Tako da, dakle, najbitnije, evo, recimo... Da ne može... Šta? Ima sad... Priča isto da ne može pac dobiti, pa sad evo, mislim, ili mačke, pa sad ne ovako, prema prvim informacijama, mačka nije mogla prenijeti, međutim, evo sad se ispostavilo da se među tim nekim životinjama ipak uspija proširiti, ali to je to. Da. Ti ne možeš znati kad je nešto novo, dok to ne prođe određeno vrijeme, određeni broj istraživanja. Ovo je sve još uvijek siva zona. Ali je zanimljivo, recimo, epidemiolozi i virolozi su predviđali novi u biti SARS, ali je zanimljivo koliko je tu stvari nepoznanica, koliko je tu stvari to nepredvidivo zapravo. To je zanimljivo u tome, to je cijele priče. Jer ljudi isto kažu, oni su predvidjeli, pa što nisu onda odmah, odmah reagirali na neki način. Mislim, to je isto koji sa nedavnim potresom u Zagrebu. Struka je upozoravala da će biti potres, ali ne mogu oni sad znati dan i vrijeme i posljedice
Od prilike oni mogu znati. Mogu zaustaviti, evo potres, tamo sam te reći, potres je baš dobar primjer, jer i kad znaš, ne možeš ga ti baš tako ni zaustaviti. Ne možeš ga nikako zaustaviti. Ti možeš, ali možeš napraviti građevine bolje, možeš, tako i ovo, možeš zdravstvo bolje, možeš pripremiti liječnike. Virus bi se puno manje širio da ljudi imaju naviku pranja ruku, a iznenadio bi se koliko su poražavajuće statistike pranja ruku, pa čak i po bolnicama. Šta je jedan od onih putova, ali najvažnije je staviti masku koja je napravljena od majice, ali izgleda isto ko maska, pa ljudima daje tu neku, ne znam ni ja. Koja je fora sa tim maskama? Daj mi to objasni. Oko toga se stvorila isto velika fama. Koliko to mene, ako sam ja zdrav, koliko to mene može čuvati od... Evo ovako, sve ovisi koju masku imaš. I kako je, i znaš li je koristiti. Primjerice, evo ovako, kad neko nosi relativno lošiju masku, on može dobro zaštititi da je ne prenese na druge. Kad imaš neku, ajmo reći, bezveznu masku. I zato se preporuča ljudima sa simptomima da oni nose masku. Ti recimo u normalna vremena kad nije korone ćeš vidjeti Kineze i takve po aerodromima sa maskama. Oni svi nose. Oni čim počnu šmrcat, oni stave masku. Ali šta je sad druga stvar? One kulturne razlike, to sam sa Tušekom u prošloj videu pričao, to su kulturne razlike između nas i dalekog istoka. U stvari, koliko oni u biti brinu o svojim, ajmo reći, sugrađanima. Oni recimo imaju prehladu, on dođe na posao sa maskom. Toga u nas nema, ali dobro. Ali sada nastavim sam. Da neko dođe, pa ubili bi te od zezancija. Ali, istina. Ali ako želiš spriječiti da tebi nešto dođe, onda trebaš imati dobru masku. Primjerice imaju ove C100 maske, FFP3, one sigurno štite, one štite i izlaz i ulaz. I recimo ako imaš takve maske... one štite, znači FFP štiti jedno i drugo. Znači, ako si zdravi, to kroz to mislim da kroz to ništa ne prolazi, to si siguran a ovako za FFP, ja sam gledao neke radove, to je sve isto nešto siva zona, ne možeš ti to točno dokazati, ali je bolje, sigurno je bolje FFP2 nego obična kirurška maska, a one maske od platna, one ništa tek ne služe. One ništa, znači to. Prave industrijske maske, oni imaju nekoliko slojeva koji služe da zaustave taj aerosol, jer vi ne zaustavljaš sam virus, nego taj aerosol u kojem se on nalazi. I šta se onda dogodi? Tebi on stane na vanjsku stranu maske, onda ljudi skinu ovako masku i onda prošprka nos, dira se bogosi i prinese ga sam sebi. Skupi iz Lidla Interfara u kojeg je otišao. To je problem. Ljudi ne znaju rukovat s maskama. Bilo bi ih bolje za neke ne koristiti. Da, vidjeli smo na primjeru naših političara nekih. Ili kupe masku koja nose 5 puta. To nema smisla, znači recimo za ove FFP maske se preporuča i u 1 put, a u nedostatku 3 puta s tim da se provodi između neko čišćenje, ne znam točno sa čime, ja mislim što čak sa nekim vodikom. Znači ta maska se mora, znači ne može se koristiti konstantno, nego se mora stalno... Nije reusable, samo da šta FFP maske inače košta 12 kuna, a sad košta 130. Da, vidio sam neki dan cijenu. Njih građevinari više manje, one se slabo koriste u medicini, se koriste ove najobičnije kirurške, jer su za svakodnevnu upotrebu. Koliko je problematično, evo vidimo oko 200 doktora i medicinara, općenito medicinskog osoblja je zaraženo, koliko je problematično doktorima i sestrama biti u kontaktu sa zaraženim? Oni su stalno u kontaktu, istina, međutim imaju relativno dobre zaštite. Bar za sad dok nema nestašice te opreme, tako da oni su što se tiče toga relativno sigurni. Mislim da će se prije zaraziti kad se skinu iste opreme. Baš u toj opremi mislim da nije velika šansa se zarazi, ali teško je to izračunati. Ne možeš ti znati kad se neko točno od koji tren zarazija. To je teško govoriti. Jasno, da. Ali najviše se zarazilo dok nije bilo takvih mjera. Da. Dok je... Daj mi reći kako je sad stanje onda u Splitu. Vidim sad tamo ljudi, sad te neke vijesti izlaze stalno da ljudi izlaze na firule i na ove... Pa evo ovako, baš i ne ide na firule, pa ne mogu reći, ali vidim po ovim slikama da se stvarno ljudi nalaze i to je loše jer kad se skupljaš, onda imaš puno veću šansu za primiti, da recimo šetaš
šta znam, predvečer, Sam. sam. Tu nemaš uopće šanse za skupiti virus. Vrlo, vrlo, vrlo male, ono. Prije ćeš ga skupiti šta si otišao u Lidla po, ne znam ni ja, po čokoladu. Dok si došat, dira sve, tako. Tako da ono... Ispi po kruh. Jer zadržava se po nekim... napravljeno je sad nešto istraživanja, ovisno o kojoj podlozi se različito zadržava, pa čak po nekoliko dana na nekima. To je... Da, ima. Mislim da je na plastici i na željezu, odnosno metalu, da je najduže. Mislim da je čak 3 dana, tako da, to je puno. 3 dana je bilo, da. A plastika je svugdje oko nas. Ako ima silikone, višća od nje ima 3 dana, može korona biti. Jasno. Daj mi objasni isto, koja je razlika samoizolacije i karantene? Evo ovako, ti pojmovi se koriste na široko. Tako da zapravo u ovom praktičnom smislu nema neke velike razlike, ali ajmo reći ovako, bi samoizolacija, šta oni smatraju samoizolacijom, bi bilo kad recimo nemaš nikakve simptome, došao si od negdje, izoliraš se, ne ideš u dućane, ne ideš to, a prava karantena je di te, ajmo reći, zatvore. S tim da šta bi sad rekao, šta su ljudi sad, svi su na neki način u nekoj samoizolaciji, ali opet idu u dućane i ne znam, znači ima meni čak 3 skupine, znači jedna smo kao većina nas, drugi su ljudi koji su recimo neki bliski kontakt ili nešto bili pa su u samoizolaciji, ne bi trebali kao s nikim biti u kontaktu, a treći su ljudi koji su vrlo, vrlo izgledni bolesnici, oni su kao prava karantena. To su recimo oni što su u nas stavljeni u ovaj hotel Dubrovnik i tako, ili oni što su bili na onom kruzeru i te neke. Mada to je više kako ista je stvar i sa epidemija, pandemija, to sva koristi po nekom svom nahođenju, zato imaju točne definicije šta je šta. Ima jedna kratica koja ako ljudima lako zapamti, kao pandemija je, kao ako ima P, onda ti treba kao pasport, razumiješ, P pa pandemija, pa znači da je pasport na više zemalja, epidemija je unutar jedne. Ali ima... To nije previše ni bitno. Znaš, to je više ovako za neke... Pa dobro, nije, ali evo ovako kako bi rekao, zanimljivo je. Malo da. Dobro, evo Marko, ako imaš još šta, ne znam, ja sam potrošio sva pitanja. Ne znam jesam li sve. Završnu riječ, ako imaš nešto, možda se još nečeg i sjetimo, Pa ne znam, za završnu riječ bi preporučao ljudima da slušaju struku, jer evo ja ne znam niti jednog doktora, da ga osobno znam da nije pročitao bar 50-100 radova o ovoj temi. Evo ja sam, ne znam, pročitam 15-20 radova dnevno, to u mjesec dana koliko nisam neki matematičar. 15 puta 30, 450, Ja sam pročitao od 400 do 500 radova o koronavirusu, znači onda mi ne možeš doći s jednim člankom ili videom, ima neka cura, poslala mi jedna prijateljica, neka cura snima i govori u Peru su izlečili koronavirus sa soli kuhinskom. Mislim, i onda oni pošao, je li ovo istina? A mislim, nije ona jadna kriva, ali treba slušati struku. Ja kad idem opiturat stan, loše ću ga opiturat nego pitur. Svaki ima svoj, to u nas ljudi često ne razume. Svaki je ekspert. Da, to je, ja i ovaj jedan prijatelj, to jest ja i Karlo, što sa mnom vodi drugi pogled, mislim da zovemo to stručnjaci za općenitost. Stručnjaci za općenitost. Pa ima dobio je čovjek Nobelovu nagradu koji je opisao taj fenomen, zove se Dunning-Kruger fenomen, gdje imaš graf oblika slova N, gdje kad ti malo naraste znanje, na najvišu razinu ti naraste samopouzdanje o tom znanju. I onda kako više učiš, pada do jedne razine, onda opet počne rast. A većina ljudi je na ovom prvom piku gdje je velika uvjerenost malo znanje. Pogotovo u Hrvatskoj. Kasnije se u biti razvija to takozvano meta znanje, to je znanje o znanju, u stvari znanje o neznanju, koliko ne znam. Pa i sam recimo kad studiraš onda
kad prvi put gledaš nešto, nakon jedno 10 minuti čini ti sad znam sad sve ovo i kako dulje uloziš u to gledaš, nemam pojma i onda opet kad sve prođeš nekako, aha vidiš, ipak sad imam sad neko viđenje o tome. Kad pogledaš to sa 100 različitih strana, ima recimo, što sam primijetio, što je po meni problem, to bi volio reći. Znači stavio sam anketu na Instagram, ovako, jer me prijatelj jedan je stavio pa sam i ja baš jer me zapanjili su me rezultati, a to je da se napravi cjepivo protiv koronavirusa, bili se cijepili. I oni ima, ja mislim, 70-80% ne. Ja sam imao do duše 60-70% da, ali među ovima ne, su većinom bili zdravstveni radnici. Što je po meni totalno poražavajuće, jer oni su ti koji se slušaju. Do duše nisu bili doktori, bili su medicinske sestre. Ja vezu da je sestra, mislim. Ali oni imaju često velik utjecaj na pacijente. Zato što oni imaju taj neki istup i onda ih ljudi slušaju. Šta je često dobro. Oni bliski kontakt. Jer šta je recimo sa sestrama? Medicinske sestre imaju često veliko iskustvo i one dobro barataju sa svakodnevnom medicinom. Međutim, šta je problem? Često, moram reći, nemaju taj kritički pogled. Ali često nemaju ni doktori, ali šta je? Doktor kad nema kritički pristup, on će najčešće slušati struku. A šta isto može biti loše, treba uvijek sagledati sve. A s druge strane, većina sestara neće slušati struku, nego će opet okrenit će se nečemu narodnome i tako. Šta po meni nije to sve moje neko iskustvo sa doktorima i sa bolnicama, često sam, pošto sam operirao koljena puno puta, često sam boravio u bolnicama, doktori jako malo pričaju. Moraš ih vući za rukav i moraš ih sve ispitivati, doslovno sve. I tu mislim da za neki ovako laički pristup, kako bi rekao, treba biti na neki način doktor malo otvoreniji prema, ja kužim, on je stručnjak i sve, samo što kažem, onda se stvara kod dobrog dijela ljudi se stvara taj antagonizam prema doktorima. Oni ništa mi ne kaže, samo mi ovo, samo ono, dok sestre i tehničari imaju drugčiji pristup. Njima je pristup najbitniji u stvari. Oni moraju se nasmiješiti pacijentu, moraju biti ljubazni, to je ono što oni rade. I onda dosta se tu ovako ispada kao da su doktori nekakvi tamo mračni tipovi koji u biti dolaze samo odraditi posao za plaću, a sestre su te koje u stvari kao rade taj teži dio posla. Što može stajati, ali kažem, mislim da je posao je posao, kako bi rekao, radi ili on. Tehničar radi to, doktor radi to, ali taj pristup samo je drugčiji, kako bi rekao. Ne, pa zato ljudi tebe uče da budeš empatičan i treba bi biti takav i slavim se da dosta ljudi to izgubi, međutim, ne možeš ni kriviti kad neko ima smjenu od 24 sata. Mislim, pa jasno, ja ne krivim, ja nemam problem s tim, ja kažem generalno ljudi to vide. Ali slažem se, u nas je to često problem, taj odnos prema pacijentu, a o tome se puno uči, ali po meni moraš biti rođen s tim. Ili znaš ljudima ili ne znaš, nećeš ti baš uspjeti naučiti na studiju, to meni se bar čini. Ali evo, to je najbolji primjer, doktor iz Mostara, kako ali iz mog iskustva, ti koji su inače takvi, često znaju bolje nego ovi koji se sakriju. A on može biti vrhunski stručnjak u medicini, ali on može biti vrhunski stručnjak zapravo u medicini, ali sa onakvim pristupom pokazuje da je zapravo, ne znam, mislim, ko da je sa brda sišao jučer. Tako izgleda. Pa ga vrhunski. To ko što dovedeš dite recimo na trening i sad ako vidiš trenera koji kaže aj se ti malo sklekove, aj bog, aj, rećeš kao, vi ovoga šta radi, a možda zapravo zna bolje nego vi što je reka, sada ćemo napraviti neuromišićnu aktivaciju time što ćemo uraditi plank naš, a rekli su isto naš, oboje su napravili 10 klekova na kraju tako da treba zna neka malo to i lipše reći. Treba možda imati za javnost, ili doktori trebaju imati savjetnike ili kako se to kaže, PR menadžere za... A je, a to nije još... Za javnost, da ti PR menadžeri svi isto govore. Uvijek su iako imaju bolji glas, to je istina, znaš. I glasno govore. Da, može. Isto koji ona sekretarica, neka je čak gušt čekat,
trenutno ste 3. u redu čekanja na javljanje operatera. Onda kaj do 3. sa naš, može. Da, ja. Dobro, Marko, bilo bi jako ugodno razgovarati s tobom. Eto, malo smo pričali. I... Eto, hvala ti što si izdvojio vremena. Eto, hvala tebi što si me pozvao i ljubi ste u karanteni. Dok ovo ne prođe, pa ćemo svi zajedno. Eto,